Welcome back to Flying Baba's another vlog. Mayam ngasigi vlog sidadi akoi Chiangmai gi Kaithen amasung Chiangmai gi nakna leiba mayam kaino sida akoi gi live ni kaino YouTuber akoi quality control board ki mi khara laga check tawri ado akoi na assist tawire tare tam tam na update tawjarke mayam hanagi toilet leirambo toilet tuni se aduga sina anauba toilet si anauba Kaithen sa dagi hapako toilet se si lambi nakan nakmalle ang thukai dog di male mel mayam ngasai Chiangmai Bazaar gi location di yam na le na location gro jik second location yaure Oza ji karom side la piyo no Dagi Kangpopi dagi mayam amta seng amta habiyo wa ai hojigi to taseng no hoi ado photo da manam nam thiyo ude jine ai des mayam kaina moin dai je check to la po mi je seng ba yaw ro kan to re ngasai Chiangmai Bazaar duga hojik ki toilet ga kai khenaba lei Tiga ngasai ga ako phajana ro review amad na yellow sine pink nan ma karam na heli na lekin adu Chiangmai Bazaar idana di nuting ki sena ne na di phajare si di nuting di sena moi ba ko lai jo adu ji sina ya yaw dia sina kai noi te ne koi gi bar area oi bani ne bar area ai tare public ma thong cha da bai ne sai public ma thong khar cha da ba toilet te maintain ta wai sai da lai da khara chana da toilet to age suma wa khal la lai je asuma ji khar chana da sai gi kiwa dong hale social kan ki da bai ken ku na ko toilet ta ngak ta wi main nan jedri yo mai na ma bo jadri noi ngasai wheelchair din karom de injal ka don se wheelchair accessible wheelchair palla asi yo chire palloi drom thang ka tai ji di mayam lo salama le moi survey je second side done kaino next location guide no moi ne sindera noi tunga chaja dera niom na tawa mayam ngasai inspection do marak thatna hoi train jengjan mulai pangkadu ure tu sedegi kaino singelo tu somna tang le tro sigi sing pa ji jing 싫어 abi jing 시된 야디야 우도 요 싫어 adu si jinga khala lai ni adu bunker ne this is bunker adu wai di udre adu na somna kan da wang ba kar ko u mara ki da ma u ju si umar sidara ya ure oi kone be aduga ataina amu asom manung lom da lai ne moi gi sina bunker ne na laibam chabam na asi hek atai di hang de koi sa yam phadi phajar jane oi ayu in chat khidana na ba yaw de mayam kana na bu saramino thok na haina bu sagre da tawri je
sina third location Si kana si municipality ke si. ward number 6 Ama kere haya bana pi haya bana to. comment am ta piramo wa khoi si toilet na le nan de je Pose sidiki hena upgrade haitare sidiki hena ko koi government na direct keno ta pa askena to na ru ja ba ya me condition da iru sa ba ya na ba hena upgrade oraga de hena phani hani ye da check tau lai ba mi ngasai 1 2 du ga 3 je de khajik ti khenare nangi mod am ta phong do pi jo khoi loi na le sine ho camera de ko nangi yo da ngon ye ga de na le adu di ma'am si na khar li ra ba toilet oire aduna ne ngasai gi ta sai ju ra manung da ai ai inspection gi sing to ko male na adu sai ju da adu ngasai gi toilet ani de wheelchair accessible oye sim de wheelchair accessible oidre inspection la to re ga na sing to ko ai adu boys to chalo ai yung pha la to sine sport kya subano nang YouTube to di yaw ni e kai mi ram dre moi sang nang ai bo mal o di ekta baile charan dorim ne kari thagat kan odi kai no no na si kari ya kai yaw ge sine ai kana no rali jam tai ro se kudom mitilo thadi ga ji ya lam ni ji nge to mandi male na te man han gis nam ta wan pat tor ga kut ha ma ga thok ko saw jam ta besin ji de han de pan mane mai si de ni to pan ma mi na u da di blogger ma le ban khang ba man ra ai da di na te to mai ni go po kai kai phom na caretaker ori bo re to me mayam thong te na thong pan den khan bi ga nu ke te ko ning ba mamang le pamang da aina original like gi yunga la ko sa ge daily user view fazal me sidi last survey of the day